Vale. Egunon, hasiera emango 2025ko uztaileko ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntue, 2025ko ekainan 26ko osoko bilkuraren bideoaktaren onespena hala badagokio. Aprobación si procede de la videoacta de la sesión plenaria de 26 de junio de 2025. Ekarpenik ez dagoenez, onartutzat ematen da. Bigarren puntua, 4.688/2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, Galdakaoko udaleko lanpoltzak kudeatzeko irizpideen araudiari hasierako onarpena ematekoa. Expediente 4.688/2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, de aprobación inicial de la normativa relativa a los criterios de gestión de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Galdakao. Guzkine eta zuraga barrenak emango dauz azalpenak. Bai, egun ondan hori. Herritar guztiek dute enplegu publikora iristeko eskubidea, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuta ordenamendu juridikoan jasotakoaren arabera. Aipatutako eskubide hori gauzatzeko, lan eskaintza publikoak erabiltzen dira, zeintzuetatik eskainitako lanpostuak bete ondoren, lanpoltsak eratortzen diren. Gure udalaren kasuan eskaintzarik gabeko bolada luzeari amaiera emanez, egonkortze prozesua bukatzea argara eta hortik zenbait lanpoltza eratorriko dira. Halaber, 2024ko lan eskaintza publikoa onartuta dago eta datozen hilabeteetan egingo ditugu hautaprobak. Beraz, gure aurreikuspenen arabera hainbat lanpoltza izango ditugu etorkizun hurbilean, Galdakoko udaleko giza baliabideen beharrak asebetetzeko. Egoera horreri aurre hartuz, lanpoltza kudeatzeko irizpideak eguneratu eta indartu beharra zegoela argi ikusi genuen. Horretarako azterlan sakona egin da azken hilabeteetan langileen batzordearekin batera eta lan mardulon horren emaitza da gaur udalbatza honetara dakargun proposamena. Azpimarratu nahi dut irizpide sorta hau adostasunez onartu dela negoziazio mailan eta goraipatu nahi dut alde guztien inplikazioa eta konpromisoa. Edukiari dagokionez, dokumentu honek dituen berrikuntzen artean lanpoltza propioen eta subsidiarioen arteko banaketa dago, Galdakaoko udalaren lanpoltzako agortu ostean, ohikoa da beste administrazio publikoaren lanpoltzetara jotzea, eta bide horretatik izendapena lortzen duten pertsonak dagokion lanpoltza subsidiarioan sartu ahalko dira. Lehentasuna beti izango du lanpoltza propioak noski, baina aukerak agortu ondoren lanpoltza subsidiariora jo ahalko da. Bestalde, akordio honen laugarren tituluan zehatz azaltzen da lanpoltzak handitzeko prozedura. Lehen aldiz, enplegu zerbitzu publikoetara jotzeko aukera jasotzen da, azken aukera moduan, beti, eta jarraipen batzordearen oniritzearekin, eta berariezko deialdiak egiteko prozedura ere ondo definituta geratu da. Deialdiak egiteko sisteman ere berrikuntza dakar akordioak. Aurrerantzean posta elektronikoz egingo baita lehen komunikazioak. Hau, txikikeria dirudi, baina arloarentzat lana arintzeko era bat da. Eta, bukatzeko azpimarratu nahiko nuke urte askoren buruan lehen lanpoltza propioak sortzen ari garela. Etorkizun hurbilean gehiago izango direla. Eta gaurtik aurrera udalau prest egongo dela eszenatoki horretarako. Adostasunetik sortu dugun akordio honi esker, langileen ordezkapenak eta lanpostu hutzen horniketa azkar eta segurtasunez egingo dira. Eta ondorioz, udaleko arloen jarduera normaltasunez emango da, langile berrien inkorporazioa ere arintasunez egin ahalko dugulako. Eztabaidara pasatuko gara. Usoak, Usansolarria, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatu ingo. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Usansolarria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da.
Hurrengo puntua 3. 4.941, 2025 espedientea. Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, 6. omisio eragozpenari buruzkoa. Expediente 4441-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de omisión de reparo número 6. Alberto Aldo Artetxek, ogasun zinegotziak azalpenak emango dauz. Bai, egunon, danoi. Azkenengo hilabetetan bezala, udalbatza honetara ekartzen dugu berriro Prezero Espainia S.A.ren 2025ko ekainean egindako lani dagokien faktura 96.502 euro eta 80 zentimokoa. Baliozat ematea eta kontuhartzaileak egindako eragozpena kentzea. Oharkek, Prezero enpresak lizitazio osoaren deuseztasuna eskatzeko aurkeztutako errekurtsoa ebazteke jarraitzen dugu. Eskerrik asko. Eztabaida errepastuko gara, osoak, Sanso Larria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatuko gu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, auzoak bai, Usanso Herria bai, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu bai, hortaz proposamena onartzen da. Hurrengo puntua, 4. 3.875, 2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, Galdakao eta Usansoloren arteko hitzarmenaren lehen gehigarria onartzekoa. Expediente 3.865-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, de aprobación de la adenda 1 del convenio entre Galdakao y Usansolo. Beraz, Albertok, berriro azalpen txiki bat emango dago. Galdakaoko udalaren eta Usansoloko udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren lehen adenda onartzea zuzenbide publiko diru sarrera kudeatu, likidatu eta biltzeko. Eskerrik asko. Eztabaida errepastuko gara, osoak, Sanso Larria. Bueno, bai, egunon. Gauza handirik izateko ez dauz. Egin beharreko urratsak honek dirak, 2022ko akordio barruen, eta, kopuru honek Aldundiko eta Galdakoko udaleko teknikaren arteko akordio bar da, ezta? Hortik ateratzen dira. Eta, bakarrik hori, segregazioen prozesuan normaltasunen barruen. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, ez, Euskal Herria Jeltzalea, Ainhoa. Egunon. El Ayuntamiento de Usansolo, ante la incapacidad de prestar por sí mismo los servicios que se venían prestando hasta el momento, en sesión plenaria de fecha 18 de abril de 2024, aprueba la encomienda de gestión y la cooperación horizontal a través de un convenio para determinados servicios, con el objeto de que los mismos sean prestados por el Ayuntamiento de Galdakao de manera transitoria. En este sentido, ha sido el Ayuntamiento de Galdakao el que ha gestionado, liquidado y recaudado los diferentes ingresos por carecer Usansolo de medios técnicos humanos suficientes para la gestión municipal por un importe de 1.136.390,39 euros. Y en orden a dar cobertura legal a toda esta gestión realizada por este Ayuntamiento en el ejercicio 2024. El equipo de Gobierno trae a este pleno la propuesta de aprobación de la adenda primera del convenio de colaboración relacionada con esa gestión, liquidación y recaudación, ya que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, tal y como señala el informe del secretario general, la encomienda debe formalizarse con la firma de un convenio donde se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que lo suscriben. Es por ello que Usansolo, con esta adenda primera del convenio, pretende encomendar y dar cobertura legal a la gestión realizada por el Ayuntamiento de Galdakao en el ejercicio 2024. Es un pequeño resumen, un poquito para situarnos dónde estamos, ¿no? Dicho esto, es importante señalar que la ejecución del convenio conlleva la aplicación por parte del Ayuntamiento de Galdakao de sus recursos humanos y técnicos, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Usansolo no disponga de medios propios para el ejercicio de sus competencias.
Se realiza, por lo tanto, valoración del trabajo de gestión realizado por Galdakao teniendo en cuenta el coste de personal de Galdakao, pero no se ha actualizado ese valor teniendo en cuenta el incremento retributivo del personal de este ayuntamiento relativo al ejercicio 2023, por lo cual el importe calculado en concepto de gastos de gestión de la encomienda debería de actualizarse teniendo en cuenta el incremento retributivo producido en el 23 y no en el 22. Nos gustaría saber, señor Ealo, cuáles han sido las razones de la no actualización acorde al 2023. Eskerrik asko. Euskal Herria Bueno, igual así con las zure azken galderagaitik. Egi da, 2024an akordio batera heldu gintzezan Usansoloko udalagaz, eta orduen akordio horren barruan zeuden irizpide batzuk, da bat izin zen teknikarien arteko akordioa 2022ko soldatak onartzea kalkulo horiek egiteko. Baina, pontu honetan hobeto gokatzeko, nire gustatuko litzaidake agian historia pizka bat egitea komeni dalako. Ezaguna denez, 2023ko abenduaren 22an Usansolo Bizkaiko 113 udalerri bihurtu zen. 13. udalerri bihurtu zen. Logikoa den bezala, garai hartan eta zuk esan duzun bezala, Usansolok ez zituen ordura arte udalerrian ematen ziren zerbitzu publikoak, emateko behar ziren baliabide teknikoak eta giza baliabideak. Hori dela eta Galdakoko udalarekin batera bi udalen arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzea erabakitzen da, Galdakoko udalak aldi baterako kudia ditzan Usansoloko udalaren eskumeneko zerbitzu publikoak. Eta horrela sinatu zen joan den 2024ko maiatzaren 2an bi udalen arteko lankidetza hitzarmen hau. Hitzarmen honen funtsezko zati gisa honako 3 erazkin hauek azpimarra ditzakegu. Lehen erazkina kudeaketa gomendioa. Bigarren erazkina lankidetza horizontala indarrean dauden kontratuak. Eta 3. erazkina Galdakoko udaleko langileen gastuen balorazioa egindako zerbitzuengatik. Hasiera batean hitzarmen horrek 2 urteko iraupena zuen eta beste 2 urtez luza zitaken. Kudeaketa gomendioa eta lankidetza horizontala likidatzeko ehuneko batzuk ezarri dira. Usansolok kontratu horietako bakoitzaren garapenean duen parte hartze espezifikoaren arabera. Lankidetza hitzarmen honetan jasotakoaren kudeaketan parte hartzen duten Galdakoko udaleko langileen gastuen balorazioari dagokionez eta parte hartzaile bakoitzak emandako denbora zehazki kuantifikatu ezin denez, Usansoloko udalari biztanleri irizpidea aplikatzea erabakitzen da. Hau da, parte hartzailearen soldata kostuaren 15,54%. Kalkulo hori egin ondoren, ateratzen den zenbatekoa 500.000 eurokoa da, eta aleatorio modu batean banatzen dira bi eremu desberdinetan. Lankidetza hitzarmenean zerrendatzen diren kontratuak eta zerbitzuak kudeatzen dituzten langileen soldata kostua 500.000 euro, eta Usansoloko udalari dagozkion diru-sarreren kudeaketan parte hartzagatik aplikatu beharreko soldata kostua 355.000 euro. Azken hori da, joan den uztailaren 17an egindako Usansoloko udalaren osoko bilkurak onartu ondoren gaurko udalbatza honetara ekarri duguna onartzeko. Y resumiendo con lo que decías y que he intentado comentarte al principio, el cálculo que se hizo para los costos del personal estaban referenciados a los salarios del 2022 con información acordada entre la parte técnica, tanto de la Diputación que prestaba servicio al Ayuntamiento de Usansolo como la parte técnica del Ayuntamiento de Galdakao. Se dio por buena para iniciar los cálculos y así se ha procedido. Sin embargo, y me adelanto a una posible pregunta, en los cálculos para el 2025 de los gastos de gestión se han actualizado los costes salariales del personal del Ayuntamiento de Galdakao. Eskerrik asko.
Bigarren txanda, osoak, Usansolo herrian, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai. Bai, no. Bueno, no sé si ha quedado muy claro la explicación del señor Ealo. A mí personalmente no, teniendo en cuenta el informe de intervención donde se señala bueno, una observación y que hace referencia a que esa actualización no se ha producido. ¿Que se va a producir de cara al 2025? Pues no, ya lo veremos, si se va a producir con retroactividad o no, o cómo se hará. De momento no se ha realizado en esta adenda que se trae aquí a aprobar y que se debería de haber hecho. Por otro lado, también me gustaría preguntar a Alberto Ealo otra cuestión más que nos llama la atención, y es que el convenio en vigor relativo a esta adenda primera terminó el 31 de diciembre del 24. Y no es hasta julio, hasta el día de hoy, de 2025, cuando traen a pleno esta aprobación. En todo este tiempo, señor Ealo, y sin esa herramienta jurídica aprobada, ¿de qué manera se ha dado cobertura a la situación de irregularidad que ha estado viviendo este ayuntamiento? Por otro lado, nos consta que el Ayuntamiento de Galdakao ha enviado propuesta de adenda de gastos de 2025 al Ayuntamiento de Usansolo hace tiempo y hoy por hoy, al parecer, no ha habido respuesta. Lo que no entendemos desde la oposición es por qué no da cuenta usted en las comisiones informativas de todas estas cuestiones, de las discrepancias existentes y de las supuestas negociaciones que se están llevando a cabo para dar forma a este tipo de adendas. Y voy más allá. ¿Sabría decirme si el personal del Ayuntamiento de Galdakao y la ciudadanía actualmente estamos soportando el peso del Ayuntamiento de Usansolo por discrepancias en ciertos montantes económicos? Y más allá todavía, ¿el equipo de gobierno va a comprometerse a gestionar en 2025 una nueva adenda de la que usted ha hecho referencia, que antes deberá pasar por pleno, con lo que espero que explique correctamente y con rigor en la comisión informativa en la que usted es presidente, señor Ealo, en las mismas o parecidas condiciones de hasta ahora? Entre otras cuestiones, lo decimos porque el Ayuntamiento de Galdakao ha modificado ordenanzas para el 2025 con diferentes bonificaciones en el IBI, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, polideportivo, basuras, alcantarillado, etc. Y la gestión de dos ayuntamientos con ordenanzas diferentes se hace insostenible para el personal trabajador de Galdakao, con la saturación de trabajo diaria que esto implica, pues sería prácticamente gestionar dos ayuntamientos a la vez. No sabemos cuántos meses hace que el Ayuntamiento de Galdakao envió la propuesta de adenda de 2025 al Ayuntamiento de Usansolo. Parece que sin respuesta hasta el momento. Y mientras, UH sigue en este ayuntamiento votando sobre aspectos exclusivamente de Galdakao, como por ejemplo sobre la relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento o como hoy mismo sobre la normativa relativa a los criterios de gestión de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Galdakao, pero siguen sin gestionar su propio personal. En el pleno pasado, y ahora me refiero al señor Urgoiti, hizo usted un comentario sobre la moción que presentábamos EAJ-PNV y nos decía que no entendía por qué se traía una moción relativa a Galdakao al pleno de Galdakao. Yo hoy retomo su apreciación y le haré otra. Lo que no entendemos nadie es lo que hace UH todavía en este pleno, votando cuestiones que no tienen nada que ver con el municipio de Usansolo y sí con Galdakao y sus ciudadanos y ciudadanas. Al menos sus antecesores en la oposición se abstenían de cuestiones que consideraban ajenas a Usansolo. Cuando debieran aplicarse en poner en marcha de una vez por todas su RPT y no lo hacen y siguen cargando de esfuerzo al personal técnico de este ayuntamiento, por supuesto, como no, con el beneplácito del resto del equipo de gobierno. Zenbat denbora iraungo du egoera honek? Galdakao eta bere langileak beste udalerri baten pisuari eusten ari aldira kudeaketa ezgaitasun nabarmena dela eta? Gobernu talde hau ez alda gai 2025 begira adenda berria modu eraginkorrean negoziatzeko? Usansolotik kudeaketa aginduaren arabera egiten diren ordainketak dagozkien ordainsari igoeretatik kanpo egiten direla ikusten dugu. Margina horiek udal honetako ekonomiak ere jasaten ditu eta beraz Galdakako herritarrek eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Hainbeste gauza ez dakit nondik hasi, bai, batzuk behintzat saiatuko naiz erantzuten. En primer lugar, me sorprende muchísimo todo este alegato que acabas de hacer. Perdona que te tutee. Este alegato que acabas de hacer, cuando vosotros en el pleno de abril, a la liquidación que se os presenta o que presentamos aquí en el pleno, votasteis a favor. Y ahora estamos discutiendo las cantidades de la encomienda y resulta que votáis a favor. La verdad es que me sorprende un poco. Otra cosa, lo que comentabas con arreglo a las comisiones informativas. En la comisión informativa este punto se expone, yo expongo el punto
y espero las preguntas como las que tú has hecho ahora o otras de los partidos de la oposición. En la comisión informativa no hubo ni una sola pregunta. Yo, como he dicho muchas veces, estoy dispuesto a dar las explicaciones que sean pertinentes. Si se me pregunta, yo en lo que yo conozco explico. Pero no hubo ninguna pregunta. O sea que lo de la comisión informativa que no se informa, pues bueno, no sé, me parece un poco excesivo. Otra cuestión que también has comentado, el tema de la participación, de los recursos del ayuntamiento en la gestión básicamente de los ingresos del Ayuntamiento de Usánsolo 2025, con los cambios de normativa, con los cambios en los impuestos que hemos desarrollado nosotros en el Ayuntamiento de Galdakao para el 2025, resulta que en el acuerdo para el 2025 no se contempla ningún capítulo de ingresos. No sé de dónde ha sacado esta información porque no se contempla. No se contempla sencillamente porque no se ha trabajado ya en el Ayuntamiento de Galdakao, ya en la partida de ingresos, de gastos de personal relativa a los ingresos, no se ha trabajado en ese aspecto, con lo cual pues no podemos repercutir absolutamente nada del personal que se dedica a esas cosas. Básicamente porque es el Ayuntamiento de Usánsolo quien está gestionando ya el concepto de ingresos del municipio. La parte que no atiende directamente la Diputación Foral, como es el IBE y el IAE. Entonces esa parte no se contempla. Y es cierto que se ha enviado hace ya, bueno, no hace excesivamente mucho tiempo, pero se ha enviado la propuesta para el 2025 y estamos a la espera de que nos contesten, pues porque las cosas no son enviar y de repente tenemos la respuesta. Nosotros enviamos en función, las discrepancias pueden existir básicamente en función del tiempo que se estima de participación del personal del ayuntamiento. Es un tiempo que difícilmente cuantificable, con lo cual en un acuerdo inicial se propuso seguir el criterio de poblacional, con lo cual es lo que se está aplicando, pero puede haber discrepancias en el sentido de decir, oye, pues yo creo que esta persona no ha participado, o esta sí, o esta área menos, más, en fin, es lo que estamos discutiendo, es lo referente al 2025. Seguramente me dejaré más cosas por ahí, pero bueno, yo no tengo ningún problema en las dudas que os puedan quedar, en contestaros en cualquier momento. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Usansolo herria alde, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde, beraz proposamena onartzen da. Hurrengo gaia, bosgarrena, 6.245, 2024 espedientea. Lurraldeko informazio batzordean irizpena, UL2 bete arazpen unitaterako, UL2ko jabe majoritarioek eskatutako eta 43 North Studio sozietate mugatuak idatzitako xehetasun azterketa behin betiko onartzekoa. Expediente 6.245, 2024, dictamen de la Comisión Informativa de Territorio de aprobación definitiva del estudio de detalle redactado por 43 North Studio Sociedad Limitada y encargado por los propietarios mayoritarios de la UELB para la unidad de ejecución UELB. L2. Beraz, hasi gara unitur urmaetxek iruntezin egotziak azalpenak emango dauz. Eskerrik asko, Inigo. Egun ondan hori. 2025ko uztailaren 17an egindako ebazpen proposamenean, Galdakoko udalak egikaritze Lizalde 2 egikaritze unitatearen xehetasun azterketa onartzeko prozesua jaso zen. Azterketa hau 43 North Studio SL enpresak aurkeztu zuen. Egikaritze unitate Lizalde 2ko jabe nagusien izenean. Esan digutenez, azalpenak gutxi izaten direla puntuen aurretik, apurtxo bat handitu egingo normalean egiten dudan azalpena eta salduko dut xehetasun azterketa bat, hirigintza tresna bat dela eta hirigintza planeamendu orokorraren edo partzialaren osagarri gisa erabiltzen dela.
Ez ditu oinarrizko parametrorik aldatzen edo ez du oinarrizko parametrorik aldatzen, baina hainbat xehetasun tekniko zehazteko eta egokitzeko balio du. Dituen helburuak hauek dira. Alineazioak eta zestrak definitzen ditu, hau da lurzoruen eta eraikinen altuerak zehazten ditu, eraikuntzen kokapena eta volumenak antolatzen ditu, hau da izango duen tamaina eta lurzailarekiko non kokatuta joango den, eta partzelen arteko banaketa zehazten du, hau da lurzailen zenbat partzela egongo diren eta partzela bakoitzan zer eraikiele izango den. Baina ezin du lurzoruaren erabilera aldatu, hau da eraikigarri dena ez eraikigarri bihurtu edo komertziala dena industrial bihurtu. Ezin du eraikigarritasuna handitu eta ezin du oinarrizko antolamendu aldatu. Kaleen trazadura, erabilera nagusiak eta bar. Hau da, xehetasun azterketa bat lursail konkretu baten barne doikuntza egiteko tresna da, eta ezin du hiriaren egitura horrokora aldatu. Aurkeztutako xehetasun azterketara joz, helburu nagusiak hauek dira. Unitate barruko partzela kopuru aldatzea, horrela etxebizitza kopurua handitzea eraikuntzatik 4 pasatuz, eraikigarritasuna handitu gabe, 3 eraikuntza handi izan beharrean 4 txikiagoak proposatzen dira, eta lursail berrietan eraikinen kokapena eta forma zehatz-mehatz arautzea. Prozesuko data garrantzitsuenak hurrengoak izan dira. 2025ko otsailaren 27an, udal arkitektoak hasierako onespenerako txostena egin zuen, zenbait baldintza jarriz. Hauek bete beharko ziren, behin betiko onaspena egin aurretik. 2025ko martxoaren 17an, alkatetzaren 649 dekretuaren bidez, hasierako onaspena ofizialki eman zen. 2025ko ekainaren 12an, behin betiko onarpena emateko baldintzak zehaztu ziren eta arkitektoren txosten berri baten bitartez. 2025ko ekainaren 23an, interesdunek dokumentazio egokia aurkeztu zuten, eta 2025ko ekainaren 26 eta 27an, udal teknikariek eta idazkariak azken onespena emateko txostenak sinatu zituzten. Beraz, udalbatza honi dagokio, orain xehetasun azterketa behin betiko onartzea ala ez. Baiezkoan, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzeko eta Euskal Plangintza Erregistroan gordetzeko agindua emango dugu. Eskerrik asko. Azalpenak entzun da, eztabaidara pastuko gara, osoak, Oson Solorria, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatuko gu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, auzoak bai, Oson Solorria bai, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu bai, beraz, proposamena onartzen da. Hurrengo gaia, zigarrena, Ondala 28, 2024 espedientea, lurraldeko informazio batzordean irizpena, parkeak, lorategiak, hiriko zuhaiztiak eta jardinerak kontserbatzeko eta mantentzeko zerbitzu kontratua esleitzekoa. Expediente 188/2024, dictamen de la Comisión Informativa de Territorio de Adjudicación del Contrato de Servicio de Conservación y Mantenimiento de Parques, Jardines, Arbolado, Urbano y Jardineras. Hasierreko berriro azalpen txiki bat emango dago. Bai, bale. Hartu dut indirekta, txikiagoa egingo dut honen, bai. Parkeak, lorategiak, hiriko zuhaiztia, jardineak eta gainerako berdeguneak kontserbatzeko eta mantentze integralerako zerbitzuaren esleipena onartzea dakargu gaurkoan. Lizitazio prozesuan kontratazio mailak onartutako proposamenak handienetik txikienera sailkatu zituen eta honela geratu ziren. Saimoz Gaimaz Mendibil 88,75 punto eta Enbiser Servicios Medioambientales SA 77,71 punto. Hori ikusita, erabaki zuen kontratu honen esleipen proposamena kontratazio organoari aurkeztea, hau da udalbatza honi, eta udalbatzak 2025ko otsailaren 27an egindako ohiko bilkuran erabaki zuen kontratua Sociedad Anónima de Obras y Servicios Gaimazi esleitzea. 2025ko martxoaren 24an aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoan, Enbiser Servicios Medioambientales S.A.k kontratuaren adjudikazioaren aurka jarritako kontratazio horreleko errekurtso berezia aurkeztu zuen. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organo horrek, ekainaren 25ko 106/2025 ebazpenaren bidez, Enbiser Servicios Medioambientales S.A. kontratu horren adjudikazioaren aurka jarritako errekurtso berezia baietsi zuen, eta adjudikazioa balio gabetu egin zuen, jarduketak atzera eramanez. Kontratazio mailak 2025ko ekainaren 30ko bilkuran, 106/2025 ebazpena betetzea erabaki zuen eta hurrengo lizitatzaileari 10 egun balioduneko epea eman zion behar diren izapideak bete ditzan. Hau da,
Enviser Servicios Medioambientales S.A. lizitatzaileari eskatzen zitzaizkion agiriak eta dagokion behin-behineko bermea aurkeztu zezan. Eta orain, osoko bilkura honi dagokio, kontratazio organoa den aldetik, kontratu honi buruzko eskumena duenez, esleipena onartzen dugun, ala ez, erabakitzea gaurko puntu honetan. Eskerrik asko. Azalpenak entzunda, ez da bidera pastuko gara. Osoak, Usan Solorria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatuko gu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, auzoak bai, Usan Solorria bai, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu bai, hortaz proposamena onartzen da. Urrengoa, zazpigarrena, 380, 2025 espedientea, herritarrak alkatetzea informazio batzordean irizpena, Galdakaoko berdintasunerako kontseiluaren erregelamendu berriari hasierako onarpena ematekoa. Expediente 390-2025, dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía Alcaldía de aprobación inicial del nuevo reglamento del Consejo para la Igualdad de Galdakao. Metziture guztiok, berdintasun zinegotziak azalpenak emango dauz. Bueno, egunon. Galdakaoko berdintasunerako kontseiluaren erreglamenduari moldaketak eta eguneraketak egin zaizkio. Alde batetik, orain dela urte pare bat onartu egin genuen parte hartze ordenantzara egokitzeko eta bestetik gaur egungo legera moldatzeko eta lege hori aplikatzeko. Aldaketen artean, adierazgarriena da, ezohiko deialdiak egiteko aukera egongo dala. Kasu honetan, kontseilu honetarako aldaketa, onurak ekarriko dituen aldaketa bat da eta aldaketa adierazgarri bat da. Izan ere, ezohiko deialdi horiek beharrezkoak direlako, adibidez, eraso matxistak daudenean, gaia arin jorratzeko talde feministekin eta emakume taldeekin. Baita ere, aldaketen artean, batzorde iraunkor bat sortuko da, eta kontseilua eratzeko eta kideak ordezkatzeko metodologia zehaztu egiten da bai araudi honetan. Moldaketa guztiak kontseiluan landu egin dira, emakume taldeek eta talde feministek oniritzia eman diote araudi honi, eta gaur ona dakargu onartzena. Besterik ez. Ezta bedera pastuko gara, Osoak, Usan Solorria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Gure gaiak oso gitzi ateratzen dira hemen eta aprobetxatu nahi dut, urte hauetan berdintasun kontseiluan lan egin duten emakume taldeei eta talde feministei eskerrak emateko, euren lana errekonozitzeko, eta esatea bakarrik euren lana ezinbestekoa dala aurrera pausuak emateko bai herrian eta bai gizartean, eta euren lanari esker orain gauden momentu honetan, baina ezin dugula ahaztu atzetik datozen belaunaldien eskubideak bermatzeko eta atzera pausuak ez emateko lanean jarraitu behar dugula. Eta bebai aipatu nahiko nuke, EH Bilduk parte hartzearekin daukan konpromisoa eta ikusi gendun oindala urte batzuk parte hartze ordenantzarekin, hemen adostu genduna, eta herritarren parte hartzea berme guztiekin aurrera eramateko egindako moldaketa bat dela hau berdintasun kontseiluarena, eta helburua da herritarren hitza, proposamena eta eskubideak gure udal politiketan bebai txertatuta egotea eta euren ideiak eta iritziak bebai guk hemen jasotzea. Eta besterik gabe. Ez baldago besterik, bozkatuko gu.
bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Vale. Danok alde, beraz, proposamena onartzen da. Zortzigarren puntue, 3.903/2025 espedientea, 2025ko aurrekontuen bigarren hiruhilekoaren exekuzio mailaren berri ematea, expediente 3.903/2025, dar cuenta del grado de ejecución del segundo trimestre del presupuesto 2025, 9. 2015-2025 espedientea, 7. kreditu aldaketaren igarriak eta egonkortasun txostenaren berri ematea, expediente 2516/2025, dar cuenta de la modificación de créditos número 7, adicionales, y del informe de estabilidad. 10. 4.689/2025 espedientea, 8. kreditu aldaketaren, transferentzia, eta egonkortasun txostenaren berri ematea, expediente 4.699/2025, dar cuenta de la modificación de créditos número 8, transferencia, y del informe de estabilidad. 11. 4.825/2025 espedientea, gorako eskumenak bereganatzeko alkatetzaren 2025-1642 dekretuaren berri ematea, expediente 4.825/2025, dar cuenta del decreto de alcaldía número 2025-1642 de abocación. 12. 2025ko ekainaren 18tik uztailaren 21 arte emandako alkatetza dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, dar cuenta de los derechos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 18 de junio hasta el 21 de julio de 2025, eta 13. puntue galderak eta eskarak, robos y preguntas. Galderarik, regurik? Ez? Bueno, espaldin badago, uda ona pasa, deskantzau, eta iraian ikusiko bolkar. Bai?